ufuna ukhula ibe ngaka iyakhula ibe ngaka kuya ngokuthi ufuna ukuthi ikhule kanjani. Lokho kuyipenis rub. Ipenis rub uyayispray lapha esitodini sakho bese uyamasaja yenzani ilula imisipha ikulekelela ngento ezimbili ukuthi uma ngabe ufuna ukusebenzisa isidoda sakho sivuke siqine sime ngoba ile misipha le isukululekile uzokwazi ukungene kugcwale igazi uzokwazi ukuthi iqine ngoba kuze uqine ufuna ukuthi le misipha le ibe negazi. Ngakho uma ngabe iyakunokuphoqa ukuthi ngavuki loma umtholile uspray bese umasaja ngaso isidoda sakho uyakulekelela ukuthi le misipha le ingafinyezi ikwazi ukuthi nabe iluleke mayiluleka iyakhula futhi uma umasaje le misipha le iluleka ngalendlela igazi makumele ligcwale lizongena kahle ligcwale bese iyakwazi uqina. Uma ngabe unenkinga yokuthi lime kodwa lingaqini lo uyakulekelela uyayispraya bese iyakhula. Bese lo uma ngabe uyaphuza ke lo nawo lo uwulela umkhulisa lo uma ngabe uyawuphuza iyadonseka iyaphambili kodwa uma ngabe uyachatha iyavuleka yandlondlobala. Noma ngabe ufuna ukhulu bengaka iyakhula kodwa ke asikho kulo kokubili lo yamthola ayedwa uma ngabe ufuna nje ukuthi le misipha yakho iluleke liqine makumele ukuthi ulisebenzise nokuthi likhule. Bese lona umsebenzisa uma ngabe ufuna ukuthi likhule liphinde futhi lindlondlobale. Yasebenzisana kokubili. Noma ngathatha lo uzokulekelela kulo konkhulume ngawo. Ngathatha lo uzokulekelela kulo konkhulume ngawo. Mawuthatha kokubili kuba kuhle kakhulu. Kodwa ke asikho lapha namhlanje. Namhlanje silapha. Uma ngabe ufuna ukuthi ikhule ibe ngaka. Awumfuni lo and awumfuni lo. Kufuna ukuthi uthole isidoda sakho, inhlanyelo yakho isidoda sakho. Ama-sperms wakho siyawathatha siwuhlanganisa nomuthi. Lo muthi lo masiwuhlanganisa nawo uyawutshala nalesidoda sakho. Uma kuhluma lapha lesihlahla lesiyama sihluma uma kukhula lesihlahla lesidoda sakho siyakhula. Sifaka umuthi sifake nama-sperms wakho sitshale lehlahla masikhula nomthondo wakho uyakhula. Mahlahla masikhula umthondo wakho uyakhula kanjalo kanjalo. Noma ngabe ufuna ukuthi iyafika lapha nikubuleka inkinga nesixazululo ukuze ibe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.